hagati mu Afurika y'Iburengerazuba, aho izuba rirasira hejuru y'imisozi yumye n'imidugudu ituje, hari umusore wigeze gusezera ku mugore we mwiza, amwizeza ko azagaruka. Umusore nta wundi yitwa Ibrahim Traoré, akaba umugabo umaze kurokoka kudeta inshuro zirenga 19 kuva yagera ku butegetsi muri Nzeri 2022. Julius Malema, umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo Economic Freedom Fighters, agaruka kuri Kapiteni Ibrahim Traoré ati: "Dushyigikiye Kapiteni Ibrahim Traoré kuko turabizi ko aharanira uburenganzira bwa Afurika. Traoré ni isura yacu nk'Abanyafurika, dufite inshingano yo kumurinda, kuko kumurinda ni ukurinda ubumwe bwacu nk'Abanyafurika muri rusange. Ibyo aharanira nta kindi uretse guteza imbere Afurika no gutuma yajya imbere cyane. Ku isi hose, Ibrahim Traoré azwi nk'umusirikare wahindutse perezida ukiri muto kurusha abandi bose bariho. Yaturutse ahantu haciriritse aza kuyobora igihugu cyari mu bibazo bikomeye byarimo no gusahurwa ubutunzi karemano, ubukene, ruswa, intambara, ariko ibyo byose yabigizwemo uruhare n'ubutegetsi bwamubanjirije. Umugabo wakuriye mu muryango uciriritse wo mu gace ka Bunduku, umuryango wari utunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi. Kugeza n'ubu ngo ni umuntu wakomeje kwibira ubuzima busanzwe butarimo kwihanika, kwigwizaho ibintu bihenze kandi by'agaciro, amazu, amamodoka n'ibindi nk'ibyo. Akunze kwigendera n'amaguru mu byaro, aho igihugu cyahoze cyitwa Apavota mu gihe cy'ubukoloni bw'Abafaransa, bigakurwaho na Thomas Sankara, bagereranywa nawe mu 1984, akacyita Burkina Faso, bisobanuye igihugu cy'abantu b'inyangamugayo, Land of Upright People. Mu bikorwa bye byo guhangana n'ibibazo by'ingutu byugarije igihugu, utibagiwe n'abandi bashaka kumwica. Muri byose ngo hari umuntu nyawe umwitaho umunsi ku wundi, akita ku muryango we kandi akamusengera mbere yo kujya ku murimo. Akaba umuntu bigize kwandikirana amabaruwa y'urukundo yanditse n'intoki. Nge muri kumwe kuri mikoro, ndi Softman Official. Ibuka kumanuka hasi ukande ku nzogera, ukore subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu tukugezaho umunsi ku munsi. Ibuka gukora share, like ndetse na comment. Uwo nta wundi ni umugore we, umugore wa Traoré, niwe utegura amafunguro y'umuryango we. Umugore we yitwa Yasmine Ouattara. Yasmine yavukiye Bobo Dioulasso mu 1991, umujyi uzwiho ibiti, kandi bakaba bazwiho kuba ari abantu bakunda kubyina, kurya umuziki. Ibiti bya Mangoro ukaba umujyi wa kabiri mu bunini mu gihugu cya Burkina Faso. Se w'umugore wa Ouattara yitwa Amadou Ouattara, yari umwarimu w'amateka uciye bugufi, yigishije imyaka irenga 30 mu ishuri rya Lycée Ouazini kuri Bari, asigira urubyiruko isomo rikomeye. Nyina umugore wa Ouattara yitwa Fati Diarra, we yari umuganga utuje kandi wuzuye impuhwe. Yakoraga nk'umubyaza. Mu kwezi kwa Gicurasi 2016 nibwo Ibrahim Traoré n'umugore we Yasmine Ouattara babyaye umwana w'umuhungu wabo wa mbere, yitwa Issa. Ku kwezi kwa munani kwa 2018 babyaye umwana w'umukobwa usetsa cyane, Hasma. Muri Werurwe 2021 babyaye umuhererezi w'umuhungu bamwita Yusufu. Kapiteni Ibrahim Traoré yavutse mu 1988, atangira amashuri ye i Bondoki, umujyi wo mu burengerazuba bw'igihugu mu ntara ya Morini. Nyuma yerekeje mu mujyi wa kabiri w'igihugu, Bobo Dioulasso, kwiga amashuri yisumbuye. Mu mashuri yisumbuye Traoré yari azwi umusore ucecetse ariko w'umuhanga cyane. Ishyirahamwe ry'abanyeshuri b'Abayisilamu rya Burkina Faso
AEMBB naryo rivuga ko Traore yari umusore muto utuje cyane. Mu 2006 yagiye kwiga muri Université Joseph Kizerbeto mu murwa mukuru wa Ouagadougou, aho yarangirije amashuri ye afite amanota y'ikirenga. Nyuma yahise yoherezwa mu ngabo zirasisha intwaro ziremereye mu karere ka Kaya hagati mu gihugu cye. Icyo gihe nibwo yaracinjira mu gisirikare mu 2019. Mu 2014 yahawe ipeti rya letona. Nyuma uyu musirikare yagiye mu ngabo za ONU ziri mu butumwa bwa Mali zizwi ku izina rya MINUSMA, kandi avugwa mu ngabo zagaragaje ubutwari mu gihe cy'ibitero bikomeye by'inyeshyamba mu karere ka Timbuktu mu 2018. Mu 2019 Traore yarwanye mu gitero cyiswe Otapouna cyamaze amezi 7 mu burasirazuba bwa Burkina Faso. Yarwanye kandi mu bitero byinshi byo mu majyaruguru y'iki gihugu. 2020 nibwo yahawe ipeti rya kapiteni. Kuva muri Werurwe Traore yari umukuru w'umutwe w'ingabo zirasisha intwaro ziremereye zikorera mu gace ka Kaya kari hagati hashyira mu majyaruguru ya Burkina Faso. Kapiteni Ibrahim Traore yarwanye intambara zikomeye zo hagati mu gihugu muri Burkina Faso ndetse no hanze muri Mali no mu bindi bihugu bitandukanye, aho igihugu cya Burkina Faso yagiye gutabara. Yafashe ubutegetsi amaze igihe gito yari umusirikare, ariko mu gihe amaze ku butegetsi amaze kugaragaza ko ari umugabo w'intwari kandi ushoboye guhangana n'abazungu cyangwa se n'ikintu cyose yakwifuza gushyira hasi abanyafurika ndetse na Afurika muri rusange, aho yagiye agaragara yamagana abaturage mu gihugu cya Burkina Faso ntibakiryama, barara amajoro kugira ngo hari perezida wabo batagira ikibaho mu ijoro. Barara amajoro kugira ngo bamenye ko umutekano wa perezida wabo uraye ndetse n'uko waramutse. Urukundo abaturage mu gihugu cya Burkina Faso bakunda Bwana Ibrahim Traore rugaragaza neza ubwitange bw'abaturage beza bakunda umuyobozi wabo, aho yagiye amagana abazungu mu buryo ubwo aribwo bwose bashaka gushyira hasi Afurika. Wo kuvuga ko ubuyobozi buriho muri Burkina Faso bwa Ibrahim Traore bugambiriye gukoresha nabo umutungo wa Afurika mu nyungu zabo bwite, ariko Ibrahim Traore avuga ko abanyafurika bafite uburenganzira bwo gukoresha umutungo wabo bwite ku nyungu zabo bwite mu kuzamura ibihugu byabo ndetse na Afurika muri rusange. Ibrahim Traore ufite umugore umwe n'abana 3 ni umugabo w'imbaraga kandi w'intwari ukiri muto, umwe mu perezida bato mu gihugu cya muri Afurika yose muri rusange, ndetse akaba na perezida wa Burkina Faso. Dufite byinshi byo kwigira kuri Ibrahim Traore nka Afurika ndetse n'amateka menshi yo kumukuraho. Kapiteni Ibrahim Traore ni umugabo wo gushimirwa ugereranyije aho agejeje igihugu cya Burkina Faso, ibyo amaze kugikuraho, ibyo akigejejeho ndetse n'ibyo agamije kuzakigezaho. Nje mwari kumwe kuri mikoro ni Softman Official. Ibuka gukora subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo tujye tubana ibiganiro byacu bya buri munsi.